Nah, kena iyo tampak na kena merumah itu. Iya. Kenapa tampak na? Iyo. So alam mekar lah dulu tuh, aku minta tagi mampu tuh, aku kira merekam tampak na pola rampedal. So atas peta kena rampedal. Sa sigure. Iyo, mukhang kami lampu na abo itu rail dulu. Iya kita tampak rampedal tuh, muka kan. Ah, termasuk ano yan tuto terbakar na. Kampus na. Tuto na kamala ko to. Mira ka tuto tay. San nila. Nasa la tala turtar itu Betul kinala. na tahu. Karin abo yun. Na parugar lang pa po ano kapas ko pleno ni karop yan naman piya. Ayo makupleng ba gini tarto makupleng ni kila. Naman narangar siya kumbinahin din itu persoalan na. Tangabu dinong pato mo pakinda kada ka papis na para soalnya na. Kalau kami selagi jelubungi, semoga jadi berkah. Iyo, amanah bagi keluargamu dan keluargaku. Jalan poros, laso sua. Ya, na po de lo mana dulu lang tanding mo kampus mabo tuh. Umpisa na mo na belo me. Oh. Jadi ko palilalan dami na teman tapi na tayo tiro na Kumpas yung. Iyo, na dilingan yung. Kala lambat ki. Kala di kontrol eh. Ay, da pimpuri na ko punol dito ko piti magsima po to. Ya sino dapat potongan ni nato kan kuditura ba hindi lang kung bisa siya dipotong to. Nah, bisa coba-coba punol ya. Naposili na ito medo. Nga pitagay lu. Isilit pono lagi pitagay la. Di perlu sagir pono dia. Ya, pokoknya ko din way dugo nung masin. Nasi dori way na mas. Wah, din kayo malabis ito way joba mo dumasin sa biasa. Uyutan. Karena kali ini apa kan ko tampir tayo kumuha din tasik do gunung. Bimbalad to ko tasik kumatan sa ato di siapa? Iyo. Orang Morosi na sebenarnya masih rasa baca kiri rani dia tuh. Cuma maler gitu kan, teman solo rasulin tuh jembatan gatu. Lucu to po ano ba? Lalo na ito tasik lang mo do sa api kana tayo pira. Meron panampuna. Meron panampuna sa sapay. Malin. Ya kita pulau sisi teh jo Jepang rakyat itu na Bandung tuh anu na karang ikut tuh. Nabisa na palamban tasik to ano. Namalangka to tasik sa api. Jepang rakyat Jepang deh. Jepang Tapi Cina. kita kembali karena kita cuma lihatnya di Google dan lihat di TV. Ini memang Malangka tanah orang itu tasik. Di Malangka di Madio. Ah, maksudnya persoalan itu ini memang yang moro itu tangga tasik sebenarnya kapang. Kayak ditiro tuh. Nah, tanya di tanggal mana? Yo, inantaya nasi rantai ke tasikin teh anak tasik sambalil membelanna. Karena saya jelaskan kutiro jo Google, saya kutiro on televisi terusan Panama. Para masa tasik lah diolah dari terusan Suez toh Iya. di Panama. Mana kuana bisa di tanah si rantai. Dipakai alat tuh lanani lem dipakai ya kita momi dipakai dekomi tuh wai. Trap-trap tuh. Iya, dua trap. Susi bahasa kelu jomai. Ya kelu jomai di paturun, di pertama namanya di paturun. Namanya pertama namanya di paturun, namanya di patas. Bepena apa namanya? Talun. Lamban iyo. Doto na dikurangi win na. Enna Iyo. di pakende ke di padoto namanya di pabuntangi. Ya kelu lako. Di pakai di pertama namanya pakai ndek wainna. Di pabuntangi yo. Pabuntangi. Ya kelu jomai di pertama namanya dikurangi wainna. Tadai. Tapi tadi kelai sama gua itu memang tanah si rantai. Ah tapi kan niya tuh jadi pakai pembatas ya. Nah ya kita niya kan tahan batas na. Laut si kepena sangkin na morong. Apa kena asikan di bahasa ti laut ya tina lah, cuman Ako na din pembatas na to jo. iya po. Na nagaragan niya to lina to jo. Tanya ya anong garagay. Iya justru itulah, tapi ya kita di jalan diolah membela liuri Dini ke dini. keliling. Nah kayak dipikir-pikir masa lu juara sang itu kian sama sikan de bahasa cuman karena ya lah di kom dumado miri makom pas lagi cerita anda toh. Jadi kalau memang secara logika lah ya. Iya masuk akal juga 400 sih. meter. Terus lurus ke Jalan Memang Gunung Tojabi. dem madiong. Sebagai di kolam ada tuh la rampejon atau ladiolan nama lah. Jalan tuh.
Dia ke jalan tol deh. Jembatan. Tak jalan tol. Anu, bypass. Terus lurus ke Jalan Gunung Tojabi. Bisa langan tuh bisa tuh. Ah, gunung. Tetap di Jalan Gunung Tojabi sejauh 1,5 kilometer. Baik Google. Terima kasih. Berapa bayar teh? Dibayar lah udah kok. Iya, kayak. Tahu mana tahu dua itu begini dulu. Oh, berarti tahu. Tahe tanpa tabang tanda-tanda yang dibayar. Garis jalannya pun tahe. Abi mo naman kay spalte na na. Ini. 2000. Kalaupun dia pungutan liar. Ini resmi kata orang itu yang 2014 ni tu. Teh nyena dibayar tuh, Jong. Dia kan dari. Ada. Ini gede. Iya. Kan tengah-tengah tu. Ini bayar. Anak pukaran juga kayak Google ke jalan berbayar lah. Dibayar ni benda dia pos nalantang tapi apa. Dibayar sih 5.000. Tapi tu giliu minta memang tahu nama. Ambil bubar mo to. Dihapus lah. Nah, bubarkan PEM dan Pak. Pungutan dia. Bubar kan mungkin ada Pelanggaran tuh. anu, ada pro, ada kontra. Ready di sana ni. Pindah. Membaca juga saya Google. Dia siapa aja pokok tahu. Toy. Nesta membaca kira aku gitu loh lah. Iya kata mo. Setelah Tadi kan 400 meter, belok kanan ke Jalan Masjid Raya. Hello, kalau gunung. Jadi lulangan ki. Silo cerita. Dekat bangkit nama. Nama pasir tu tempat radio tu. Oh, pakan dia coklat deh. Belok kanan ke Jalan Masjid Raya. Terus sejauh 2 kilometer. Siapa berapa di pokok? Demo. Satu lebih dah kau polisi, tu apa nih? Ya. Atau pun juga dah kau tu. Tadi. Iya, mau dilap kali mangga murancang. Gua tadi friend, tu terus posting ini ya. Nah, apa? Porain kan itu. Kau kantara lu pupun tu bah, milih pore. Mandu. Tunggu terlalu kote oi dah tele. Tunggu apa gitu. Ya tentang mana saya tu ya itu rujuk. Bang kile. Tugu ano te gula merah. Masa ngambil ya talo konteneran. Ah, kaluku. Oh, Oh. Terbang ki. Apa rang? Kuna saya pemila atas pakar kini ni apa apa tu. tanya gitu. Tanya. Apa tu pergi kita? Ah, tahu tu. Dia ni tanda orang lagi satu orang. Dari sini satu arah nanti dari setengah nanti dari sana dulu. Garis kuning. Mana kau ke? Atas jalan. Tadi saya sepakat dah. Kau coba lihat di Google Pak. Jalan poros langsung Iya sih bang mobil nilai bango. tadi. Ano nung na daw? Sempur, sempur. Tadi no do kendari ni ko. Dito to di pembaru di sini. Ba satu ton ni mana video ton ni. Padahal tadi. Koridor mana aku? Situ Tapi dari bar ni ni benar. Parking. Ya itu Bundaran. Bundaran HI. Hotel Indonesia. Kota-kota doon, pwede tayo kota-kota sedikit eh. Kota-kota Sido. Kasi lampu meron dito. Motor dito na. Saan ito?
beli bundaran dah. Yo, minggu itu. Anu kemarin kan terbukuan nanti bupati kan nanti kan terapa kan. Jadi tiru le. Terus sana gitu. Kasih pergi minta dia tuh. Tadi gua kusa dia. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Poros Olo-Olo, Lasusuan. Holo, tadi gua di saat itu gua lihat Holo, Kalau saya di Jokowi ini itu. Budak bangun dalam resmi kan Jokowi itu sebuah Belok tidak kiri memang ke karena Jalan Poros Olo-Olo, Lasusuan. Holo. Salah jadi mengelalang aku dengan keterangan. Terus di Bundaran Jalan tuh. Poros Olo-Olo, Lasusuan sejauh 1 km. Oh, bisa gini beli dia. Tuh nah kurang ajar juga juga le mau lewatin dia jeng Pasti kini. na tahu ini na sudah kini minum bobo ini. Nah, patutoy kini ko holo. Bang Mika. Sampai kita sudah wewe Iya paling na bilang. Polisi raka. Atau niya le. Tuh masyarakat biasa. Tadi nomor marah. Polisi sana. Lewat. Dalam 500 meter, belok kiri. Bagian nak ganggu lempar dia menurun maju ni namu. Tadi tu Pancasila mu. Dapat Jokowi. Sempoi nak kanila Belok nak. kiri, lalu belok kiri. Ya, baik Om. Oke om. Belok kiri, lalu belok kanan. Belok kanan. Kalau dia mam saja nangkim tolo jong pantai. Karak jong pantai. Aku sama mungkin tiru Tasik. Dia itu na. Setelah 800 meter, belok kanan ke bypass Lasusua, Tomako. Oh ya mau may pas pala. Oh, din nom to kumante masabi la ako hindi din. Ano nabi mana si ano tu? Pak Bupati, Pak Gubernur, apa Presiden Republik Indonesia. Oh dia tu yung raya belum di mali mga ano mga kapal. He, cantik sekali le. Bisa ni. Jadi, maasin na lang. Terlalu siyan na. Paeli sama kayak nuk kunina nuk kusi. Ulu na mana na bunyi. Ito, dukun na little man na ano kung to nagsay umba na ano ito apa? Uy na sambunan. Yung lumanera itu bisa diatiang ke nggak bisa. Oh ya, itu lambanan gile. Bisa na gorong-gorong jodoh. Ah, nano itu na rampedo itu do. Bisa itare itu do. Malang kayak itu itu jangan ni. Belok kanan ke bypass Lasusua, Malangkain mo. Yung asli na malangkay titasik din na. Mbak. Malangkatin din na. Ah, po biran itu pangimpangan umakaluwa biasa. Do, malangkay ito taman na ito. Nasiran te pirabo enggak apa pala. Yan, sapa itu. terus di bypass Lasusua. Di ba ya dia tu le dale. Tama ka bang? Masih banyak yang ditaruh. Wah, ano di pala. gerbang wisata Yan di ba? bypass. Si 2000 tu motoro. Igor kan dia tu bisa tu sabato. Ambuan ni. Buat kena pagar dia juga. Taruh terus ke bawah di samping ni. Ano sala eh. Allah salah lah. Aku kita lambang kita. Beberapa lama sa to. Wala din na dyan ko po do. Singkiyaki. Ah, ini termida. Berhubungan dong ka. Apa? Nah, nanti belokan nanti boleh na belokan nanti kaya. Tapi tayo mga ano na kita na eh. Karon may kini kataman din. Ang gira kata mana tapi orang itu. Itu pasti. Yung sa tinakon nera, borol nera, jadi dia bisa sebenarnya nunggu wah. Tasik dia ni wah. Bisa diatiang. Kalau jong kita sik. Batatas siwari pala itu. Nambay. Ay, din gorong-gorong yung le. Ano, di patan. Oh. Dahil nasun, may
kan belum juga sama. Wah, mantap lagi kan juga baru kebalik beli dia tuh. Dia gak pengimpang. Nah, apa betul? Iya, aku di ini ante. Nan kutan deh bam, tuh di ini belok. Guys. Oh, lah jatuh angkian entah. Dia lupa. Dia melanggar kimi tadi. Jakla. Tata me. Namanya Society itu po ano. Para Pancasila dan undang-undang dasar. Ano ipakaripo kita ni Omba. Igendeki. Bang tari-pari bang no. Ya mo ya ke tasik sistem na tsunami. Yang tato selama to sama nabangun halang ni. Nama ulangan daw tuwi na tarit to no me. Ya betul sistem itu may jowa na. Tama nga pichiro tama. May cengke dito. Ano? Ceng kinasang ilangan to. Ito na siyepon ceng kinasang to. Uno daw kaya atlan daw pilabang eh. Yang mana san? Pala nulo to te kote ko lang to. dulu eh. Eh, Porehu. Iyo. Dan dubut Porehu. Eh jadi lalangan mendaki limu. Iyo. Nakir kayo nandito sa uli ni Kumandyo. Ito lala dini naman. Alam tu jiri kan wala doon na pulon na no. Jalan menuju Porehu. Tadi am ko sa tinu. Tahu rin. Bukan makar tong kare tino kya. Oh, dir tu lang pirabong yo. Kabu palung pun sa bahay de manlalan ni. Kasi kumabo to. Mana kita mau kalau sudah minum bobo. Eh nada na mabo to jora sol raya de manas sukses kian to. Sukses bala. Tono bukam. Wala din yung mili. Tinan mo nakamata mo to. Ano minggaron to basa pa to? Nabawasan mo sa ano. Sudah di badan di dalam tubuh. Ya sudah. Mana buku Melda? Dia sudah tanam di dalam itu. Ya gimana kita niru bala na tanam mampan tai ko biom niru tu kan. Iya, mang ketika itu teman. Lagi makarilim tali gede di polis tu na lambi ko jas yung ite. Ah. Tayo. Ya pasang ni. Pasal yo na lambi ko yung na lambi yung ba. Ito ba? Emang kepala. Oh, tayo na jalur kepalan. Hindi lang no. Antang ano. Sabi na kepala-palan no. Anak na. Anak kepala. Anak kapal yang po. Oh, keren. Setelah 500 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Poros Ololo, Lasusua. Kamu ke dulu bar itu kurang ajar. Kuliah gitu. Sama kapal na pakai papa kemarin gitu. Ada dia itu yang balon-balon. Itu kan mata pulang. Yo dekat banget itu. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Poros Ololo, Lasusua. Waduh itu karan. Nah, Lolo. jauh gitu deh kita. Terus di Jalan Poros Ololo, Lasusua sejauh 28 km. Bisa juga mungkin aku mengajar ini dan kasih kau tu Ano ano buat putih meter deh. Allah. Jangan. Ada. Itu sih lampu pare-pare tuh ano itu ini. Ada namanya. Si prepare kita sum dia. Ito ko pangalan dito namin.
Den. Ano na tapang nga lahat ng batas. Ang batas. Mana pangalale pasir el jolo teh. Kali banua. Green kilo kay sisilaw. Ito, jeep namin dito. Ore, ano pa? Tayo, tira sa mama. Mana pangalata man ya lendi deh. Lelanti. Saya pa. Siya na lang yung malili. Saya. Isa pa puto-puta to kinalan. Sa ate de palabi. Isa pa puto-puta kecamatan. Ito jalan mana di jam, mari umit ko. Yo, ya malalambi ki perbatasan tuh. Orang Oh, mana dan tambak mo to, kuno lang bisa na. Surak ko, Joy, surak to. Kali itu. Ano ba yan? Terus sila tapos. Taba mo to berubah pos ada batas le, ada murah warung dulu le. Kasi nung gato na ambay buwang ito. Soalnya mami kemana itu sebenarnya Pak. Maswar lo. Maswar lo. apalagi langgan kiri ko bay. Masuk kita mati tayo bang ang. Oke, tidak to kayu-kayu. Oh, ilan nih? Dia tolong ya. Ayo, apa kete? Tak apa tuh. Dito mawal ko. Kalau mater pura kita diam juga. Oh, ini banyak sekali kapal le. Anak ay tidak ada minta pele may rumah. Apa anak ampun hari? Satu sana kali Pak. Dulu na aja kami dulu. Wow, sana ada juga anak-anak. Ini tempatnya. Para menidadi. Oh, di sana. Itu anak kecil berenang-berenang, kepalanya kelihatan sedikit. Kaya may jago ng piti itu. Oh, di dalam. Oh, Tadi kepalanya sedikit. sakit. Manidadi na yung may tasig na lang. Tadi kasus kita. Yo, lambol tambok. Yan, ko ba mo ka? Mama lagi. Deceng kilang. Kanan poros, langsung suah. Ano? Bensin. At mana may sabalo ko? Ada di laut. Iya, lautnya pergi meninggalkan kita. Iya. Sudah babang kali tu, tembok dia sekali tu loh. Emang itu negeri jawab, bagus sekali. Sawahnya Tuhan nak kasih bapakmu. Nak kelola, tapi bapakmu tidak mampu kelola. Ano masyado ka pore yung pore. Itu dah. Jemput di gas depan, Pak. Nah kita tuh jadi patokan di sini. Dengan kendali kita morong. Lihat. Wedar ke namanya itu. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Di mana? Di mana? Oh, Andre Siregar. baik.
Bergabung. Tidak sakit, tidak kepala itu. Tidak. Bagaimana mau saya kalau sudah masuk bawah sedikit? Bukan lagi sedikit, habis nih. Oh sudah habis. Bobo. Sudah habis. Bobo, boba. Kira bobo. Bobo. Hah? Habis nih, tidak sakit. Kayak es krim. Rasa air. Rasa air dulu, air putih saja. Air putih. Ya, betul. Tidak kayak punyanya Mas di kampung deh. Paro. Pairo biasa. Ayo. Taruh silarian. Coba nama Mas ini. Kaya na tayo pia kilo pa po ito yung mga pinahuli ko. Pinahon din ano. Bari ito ano po. Tahu itu sih kamu pinahon, kesana dua nih. Ito nakaabuman na pipinaw. Yan ang tupintang ka pinaw naman yung pisa. Kaya naman po din ano, ay ikot-ikot ano. Hindi ka rin na mapinaw taro. Nanalim ba po ito na solti? Ito po ito no. Apa? Maru na ako sanggay ito la. Kailan na belay. Tayo na kasi. Siya Oo. orang ito kinaro ita ng Tahan kurang kasi 10 kilo. sarado. Atay. Kasi baru-baru karena si tangga tuh kita lalam bisa 102. Tahe. Nanami Kasi kasi yuk, sa lari. yang itu tangga itu. Pira kilo timah bro. Pira. Patiga. Ah, Boleh bagasuran na. Hindi ko tahe. Ito manora. sama dia talu belum bisa rin apa. Bagasat yun, bagasat yun. Apa? Apa lo kasih tuh kasih rin itu. Sekitar ano. Sekitar 90 na dadua. Nakanakan na ito. Tahe timbangan na natin sekitar 87 ya. Nagasat ang manora kapala to kaya. Tahe bisa hanggang sino 85 mi. Ubendo. Karena apa lo dipilawin? Tahe belawe habis sa belawe. Barla na yung bay. Doktor dokter ulian berada. Tahan pilawin. Tahe bisa siya ka mga pelaku. Tiu tak, iya rilan. Ini masuk satu sabala tok kalian, masuk sesaba. Tiu talu pulon na. Ah, kuna- Petapulon talu. Ditolak sama na to ditolan to kan ya to langki. Yo naman na buko te kimato langki. Terus tengah mati gini mbak gitu lah. Iyo. Ako na naman lang kasapiak kena akalan do sapiak tubelemba. Kita kabaru ke jadi dari kepala. Kaya ikut na biar nalim, tapos na ganito tayo balik dito. Bisa ditato. Apa? Ito na lim ba ganito? Iyo. Tahan pa din, bisa tayo perfect. Ito kito kero ko. Solor. Itu mungkin tersorong ulang mungkin lah. Taruh berapa itu? Bisa diburu-buru ke batu. Kaya kitisan di naman sa kopi mga tangan dulu kutok dito. Ako ene to me bisa Bisa kan di. namanya bisa. Iyo. Siapa ya te me sereu. Pamilang. Stang tayo. O gara-gara manum kita. Kaya balik kita mo. Suapi-api amal standing ba man ku. Pira tanggaan to lere. Ratu. Aparato rin. Indah. Manu na po ting na satu tangan relo may Nakalebe ito panina tam. Nalabis siya pa may karo to. na kukuba kantong lere. Ratu. Iyo. Ratu tayo sa. Tatawan na ba? Montoro. Udah kan. Mula tanulin dulay. Stang kan. Nah, mure to si tangga. Tani man na to siya rin. Oh. Udah ya, udah ya. Iya, iya. Dia tuh petakinan na jure, dia tuh petakinan aja poting. Iya. Jadi pantannya basi si tangga dito. Baru di mana sa unu lari? Jadi biru patalom to rin. Su lari si lu kita Udah. may. Laro. Biru patalom. Ratu. Yan na ko rin pero tangga to sa inin
nyala di talon lah. Ah, di Pengkasariri ya. Kaya na rin nato lang pare dulu ko at angay mama kamu kalau Siya bibi. masih bor. Ya siya bibi oh, siya bibi na stangaras siya. Angay mama tayo mama to kana tayo mama. Kenapa mi basa tu aturan lalu, semua sisto tahan bisa sisto. Yo pokok Kena pantantal itu komite gitu lah. Kuan re udah dulu dah. Angay mama kamu ka. Tayo mama to. Ya Luis, aku udah kelihatan dulu. Ah, unis beta tambah na. Ya dulu ng video eh. Geser langsung na tanan to. Tiri kemasin langsung. Gara-gara kaki ba ya dulu to na. Di kanton deh. Motor itu lagi. Nah satu saat nadari di anu. Pe foto na malemba. Ya que está que begitu. Dibuat seram-seram pukul betul mi. Oke. Gitu gitu. Telepon mi piu anu. Piu. Nah bonus pisido. Yang penting di atas 1.000 toh. Iyo. Jadi ke nyala kan kok kibaya-baya. Mana kau Yo, Bayar aku milih 810. Yo, tae 12 di 12 sih. Oh di 12 sih. Yo. Anu, 12 Lari ban memang motor di kuah. Kanda tiba bawa budak liu, miru wai budak liu. Ada gambar dari Lembang Basu sih. Anu lari pori waktu di Batam Sambu. pejong di pejong Kadera lah, diulangi ke Kadera. Tanu kape. Ah, pede na goyang bisa tuh. Ah, bisa kita pertama sambung susu itu yang di Ada bawah. goyang itu tahu. Goyang itu tumabang alim ba to? Tae na dia mo yang tentukan nih. Lana pajora ka sampu, lana padoro ka kadera, lana semamro ka mendoke. Iya. Ah, setengah mati itu di bulan itu kan lah, itu di Lembang. Dikira Anak. padukon. Nata nanti kiri kita ke ya tu nak di pekenan lah, nanti di peken tiang atau John itu. Itu di bulle. Terserah maya telah malemba. Iya. Kape. Ah, dar kasi na chow-chow miling minalapin lapanakan niya litre. Au. Alam apa Tae pak? kesepakatan tadi sampai lampanakan nih. Iya, ditanam dulu kira berlampana kan ni. Di Lembang ya. Jadi dia dah bahas pira juta. Lalu itu. Sama kadang-kadang kagak Harus lagi. harus konsisten. Siapa yang melanggar di Lembang. Orang lihat apa yang tidak nasot itu. Dikatakan natural lah. Kadang-kadang gitu aja nah jadi kota Nalio apa anu nih pada hari bisa. Mina dia itu le. Kena tu tegi ni kau betul lah. Nak mari nak straight tambang. Napi tu ye, mina pitu ye pile. Napi tu ye kapi atau napi ye kato. Pia-pia. Iyo, nata le tu ramsi. Ampe pitu ya. Dia PhD. Mores pa tu yo kaya. Na ram si siya biya tu. Yang lain itu kalian. Gara-gara stuck game tu. Ah, bisa memang tu kata saya ya ke misalnya segi kan tak tu memang tak bang tu bantuan tu tak apa tu sintak siapa. Kapan tuh terdesak selesai mungkin. Kaya kaya nung tahan-tahan ki kan. Kita temani ngomong tare tu. Sesempat juga ki kenalan jangan ke dompam ki di kondor-kondor ndang sido. Nah ki mesa-mesa ki di kondor-kondor ada sarden mungkin. Boleh sepak tu ye. Dapat bumati tulong mati pula. Tanda kata pembukus suara sudah. Tadi ada aku. Ada kita nak. Itu jauh ya. Keramanya. Di bunyi itu. Ada matel pemunjuk tu. Batin jodelon ada am tu. Atau dia kemar kental bela kerol, kau tak siapa pergi minta dia. Mata ya, di kutan itu story. Lain. Sekarang dia kena ngata kita di kutan itu. Ya dia nyala bukan dulu karena kotak mana tadi am kan. Di buku si mesa-mesa kan bawa. Itu dia langsung. Ah, kayaknya buku si mesa-mesa.
Ikan patasinan lah. Iritin. Tahu yang mana nak lakareken tu Sana sama. lah. Wah, pasti rin Kurang yang mekutana nyonol di ni namin labi na po. Nyonol di ni namin labi na po dahil kirangan eh. Kirangan polisi. Kira ano boleh sih. Karma to pa. Deno pa na Kirangan opat. Oh yun. Oh, jorang kilo tu apa? Ate, Ba ay ege boleh ki marumi panpis sama ya, bam tu pujon tu oh. Langsung pan. Yung malah sa mati-mati baru ko to. Tu pan. Iya, mana bili perkara ni ya? Opan. Pan. Sama itu mancing mga tapos. Narapintal untuk sama kenta na kuman stand tu kursi na. Tanan nasang tu dong. Apa nak kau? Aku minarai dia tu. Tu lamari. Bisa nga aku taruh tu lah ko ano. Ya betul ke dia nak perkara. Kita tahu kurang patar itu bisa. ako ang Pilipinas. Sido siya rin baya apa? Apa rakat lipus ya. Lame lapar ang pejona na sementar na to lipus na lapar ang pejona. Lame lapang na jagay. Na to na melampo. Oh berarti rampo mana mana melambun. Sama ka sura pelipis lepas. Lipus ya. Do may ano. Naliti. Lah di bebengkalo miraya. Naliti ko siya. Aduh ketilipus tu kinaon na to lalin le. Udah rin. Ya dugar tu naroso tahu susi bahasa nasi. Pisar pa ka dito nagama-gama na perulu na dito ka. Pungone yung dikato pinabong ito nasa kinaroso pungone na napanas sa satungan. Yar dilipis ko kalang kiri-kiri taruh bayat. To posing kiri ka na pa chow-chow na ro. Na biro tipis ba siya? Di siya rin. Iyo. Lipus sa ilang kimaros. Limbuwang pero. Rena ya di rosa tu singi-singi mana. Sa lipus to.
mata ke rumah anu tuh. Rumah gelu-gelu jo sare tomate. Tanya itu raya. Anak magi luan juga. Yo. Yang mana mikir ka? Dia timelo, tiene. Motor ini. Iya, Diam tuh ya? Motor ini. Dia bang kita kan. Tabaw ini itu pa. Tawar, tar kau di bawah. Tari wai. Oh, masalah tahu video na. Di bang kita tuh mah ini mau penting ya. Oke, kita makan dulu ini pemirsa. Kita makan bunuh dulu. mobil dulu ya supaya dingin-dingin dia. Kita makan dulu guys, Di. Oke, guys. guys. Hei. Awas. Ini kukuy ko pertama apa tuh ini nang. Awas. Awas. Herda satu wai lagi gas. Wah, mandu. Dompet.